umuntu ongayikhathazi ukuthi kwenzakalani ngayo okhathazwa njalo ukuthi kwenzakalani ngama-Blue Nations uneshwa bathi kunonkosikazi babamthabade utshela umyeni wakhe uthela awubuke lewashinge kamakhelwane lapha enekwe kahle ingcole kanjani indoda iqalaze ngewindi lasekamereni ithi ayibona indoda ayingcolile washinge kunenkinga khona lokho ethi wena baba uyibona athi ayikho lona ayingcolile lewashinge athona baba kanti ubona kanjani ngoba lewashinge injani ingcolile athi lo baba mayidinwe emoyeni wakhe athi nkosikazi wami iwindi alinake iwashinge ayinankinga ayingcolile into engcolile iwindi lakho hlini iwindi lakho kuqala uzokwazi ukubona ukuthi lewashinge ayingcolanga uyingozi umuntu oyikhathaza ngabantu ongayikhathazi ngamawindi wakhe yilakho ubona umuntu ongaphesheya athi ngcolile kanti inkinga kuyona inhliziyo yakhe engcolile abona abantu ngathi bangcolile. Wathi gezi iwindi lakho uzobona through susebusweni bakho kuqala. Hayi ngeke nakuphinde ningibize ngibona biza uhlanye mabhele. Lalelani indaba isenhlizweni yakho